Prošle godine u kripto prevarama nestalo je preko 10 milijardi dolara i taj broj samo nastavlja da raste. Prevare postaju sve više i više sofisticiranije, a većina ljudi i dalje ne zna kako da ih prepozna. I zato u ovom videu ću preći preko najčešćih kripto prevara koje možete naći na YouTube-u, objasnit ću kako funkcionišu i kako vi možete da se zaštitite od njih. Ja sam Vukan i moj cilj je da proširim Web3 i blockchain tehnologiju uz edukativni sadržaj i danas ćemo zajedno podići tvoj nivo sigurnosti pri ulaganju u kriptovalute. Prva i najčešća kripto prevara na YouTube-u je giveaway prevara. Verovatno ste i vi vidjeli ovaj video na vašem homepage-u. Ovo je profesionalno urađen video koji izgleda kao reklama i na videu deluje kao da tim iza Solane organizuje ogroman giveaway. Kanal ima preko 100.000 pratioca, verifikovan je, ima dosta pravih klipova, ali ne i ovaj, jer to je prevara. I na videu deluje kao da Solana Team organizuje ogroman Sol giveaway, tako što vi pošaljete vašu Solanu i oni će vam poslati duplu količinu. I šta se desi? Ljudi su uglavnom skeptični i pošalju 1, 2, 5 dolara da testiraju i zapravo dobiju nazad duplu količinu, 10 dolara. Misle da su provalili sistem i da ovo stvarno funkcioniše i tada kreće pravi problem. Kada ljudi misle da su se uverili da ovo nije prevara i da su zapravo dobili duplu količinu nazad, tada šalju mnogo veću sumu novca koju posle nikad neće vidjeti. Na Solana blockchainu možemo da vidimo da je preko 40.000 dolara ukradeno sa ovom prevarom. Blockchain je potpuno javan i potpuno transparentan, tako da bilo ko može da nađe ove informacije da ih potvrdi bilo kad želi. Čak ću i ostaviti link da vidite ovaj novčanik prevaranta na Solana blockchainu, da možete vidjeti kako svaki minut dolazi više i više Solane u taj novčanik, što su samo ljudi koji ne znaju da je prevara, pošalju svoj novac i posle ga nikad neće vidjeti. Solana je fantastičan ekosistem i aktivan, ima miliona korisnika, ali ovo je čista prevara i nema veze sa Solanom, niti sa Sol tokenom, niti sa Sol teamom, tako da samo ignorišite ovu prevaru. Ova prevara postoji također u drugim formatima, kao za XRP kriptovalutu, kao za ETH kriptovalutu, također možda ste vidjeli i prevaru Elon Musk izbacuje kriptovalutu, isti fazom kao ovo da vi pošaljete i onda on vam pošalje nazad duplu količinu novca. To je prevara i samo ignorišite i ako želite, ako ste raspoloženi, možete da prijavite YouTube-u. A mi, ajmo na drugu prevaru. Ova prevara cilja korisnike koji već imaju malo iskustva sa kriptovalutama i kriptonovčanicima i sad ću da objasnim kako funkcioniše. Možda ste nekad vidjeli ovakav komentar ispod mog videa ili ispod drugih videa. Ja sam ih video stotine, jer svaki put kada izbacim video, barem 3-4 istih ovakvih komentara se pojavi ispod mog videa. Ono što radi prevarant u ovoj situaciji je da stavlja celi seed phrase u komentaru, svih 12 reči sa kojima vi zapravo imate pristup tom novčaniku gde ima stotine, možda čak i hiljade USDT dolara. I ti kao gledalac misliš, wow, neko je stvarno ostavio ovaj seed phrase i stvarno ima stotine dolara, ajde ja to da uzmem za sebe. Ali caka je ta da na novčaniku nema dovoljno kriptovalute za gas fee, da bi vi zapravo mogli da izvadite kriptovalute iz tog novčanika i pošaljete na svoj. A ako ne znaš šta je gas fee, možeš pogledati ovaj video i naučiti više o toj temi. E sad, kada ti pošalješ tu gas fee kriptovalutu na wallet, šta se desi? Prevarant je namestio bota da čim dođe neka kriptovaluta na taj novčanik, automatski će je odmah poslati na svoj wallet. Tako da ti vidiš taj USDT, pošalješ Ethereum na novčanik da bi mogao da pošalješ onda taj USDT na svoj novčanik i šta se dešava u tom momentu, taj tvoj Ethereum čim stigne na novčanik sa USDT-om odmah ide u novčanik prevaranta. I pre nego što pitate, ne, nije moguće da budete brži od bota i nije moguće da imate bota koji je brži od njegovog. Oni koriste taj USDT samo kao mamac da vi stavite par dolara Ethereuma da bi mogli da koristite kao gas fee i to odmah nestane. I zato nikad ne unosite nijedan seed phrase koji nađete online u vaš novčanik. Ovo su dve najčešće prevare na YouTube-u i sada znate kako funkcionišu i kako da se zaštitite od njih. I ponovit ću najbitnije za kraj još jednom. Ako nešto zvuči kao previše dobro, verovatno jeste. Nemojte da šaljete vaše kriptovalute nikome i ako imate ikakve sumnje da je nešto prevara ili nije, slobodno se javite u komentarima ili u Web3 Balkan Discord zajednici, link je u deskripciji ovog videa, ja sam uvek dostupan da vam pomognem. Ako mi je ovaj video bio koristan, ostavite like i podelite ga sa nekim
od vaših prijatelja da bi mogli i da njih zaštitite od kripto prevara. A ako vam se sviđa ovaj sadržaj, pretplatite se na moj kanal jer ovdje svaki dan pričamo o novim temama u svetu Web3 i blockchaina. Hvala vam puno na pažnji i mi se vidimo u sljedećem videu.